Sa velikim nosom iz mog života su nestali i veliki problemi. Iskreno, ne živim od ljudi koji kažu to nisi trebala raditi, zašto si to radila. Bitno je ono što ja želim i što moja djeca su sretna i daju mi podršku, te moj mali krug prijatelja i obitelji, znači da su sretni zbog mene. Aleksandra, evo nas skoro na samom kraju tvog putovanja. Za mene je to bilo jako emotivno sve skupa. Kako je za tebe bilo? Pa vjeruj mi, Marko, da je i za mene. Vjerovala sam u sebe. To je ono što smo na početku razgovarali, da treba vjerovati i biti uporan. Tako da mi je ta uzrečica vjeruj u sebe, budi uporna. Kako se ti danas osjećaš? Da li si postigla ono što si ti u stvari htjela? Moj uspjeh je taj što sam ja dokazala da ja mogu i da mogu i hoću sve što želim. Mi smo ti danas pripremili jednu bajku. Ovdje su i tvoji doktori i još jedan tim koji te čeka, s kojim ću te sad upoznat. Biće jako zabavno. Otkriću ti samo da ćemo ti produžiti kosu. Kako ti se to čini? Odlično, to mi je bila još onako želja. Vidiš, samo treba željeti, vjerovati u to i to je to. Mi ćemo ispuniti sve tvoje želje. Hvala. Hvala ti puno, Aleksandra. Mislim da je vrijeme da se bacimo na ovaj završni dio. Može, Marko. Može? Hvala tebi. Hvala ti. Danas znam da me očekuje puno iznenađenja, da će biti uzbudljivo, jer znam da me očekuje stvarno nešto predivno i stvarno očekujem puno toga. Ljudi, danas nas čeka zaista puno posla. Aleksandra koja je prošla veliku transformaciju. Veselim se u stvari vidjeti ju kad se spusti niz te stepenice. Haljinu smo već odabrali. Jesmo. Šta možemo reći o haljini? Pa bit će jedna bajkovita haljina, dugačka i malo ćemo je onako dodatno posvježiti. I dosta za sada. Ne želimo otkrivati sve, a i moramo neke stvari isprobati. Da. Recimo cipele koje još uvijek nismo odlučili koje ćemo, to ćemo sve ostaviti. To ćemo onako na kraju. Bravo. Kada sam prvi put vidio Aleksandru, zamislio sam ju nekako s dugom kosom, da to sve skupa izgleda bajkovito i romantično ujedno. Da li je to moguće izvest? Naravno da je to moguće. Tvoja želja, nama zapovjed. To volim čut. Kad je riječ o make-upu, šta ćemo danas raditi? Pa što se mene tiče, već si sam spomenuo da je cijela priča jako bajkovita. Ja bi onda išla na takav make-up. Znači definitivno bi se radilo o glam make-upu. Predlažem da krenemo, da se bacimo na posao pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti, a odvest će nas sigurno na sretan završetak. Može? Može. Ajmo. Aleksandra, izgledaš predivno. Dobrodošla. Kako si? Dobro te našli. Dobro, jako. Izvoli, ovo je tvoja pozicija večeras. Bok, dobro večer. Kako se osjećaš? Odlično, kao diva. Kakav je bio osjećaj se spustiti niz ove stepenice uz toliku pažnju? Pa osjećaj emocije. Imam doslovno da bi mi suze krenule. Dobro, da čujem, to je prvi pogled u ogledalo sad u ovom izdanju. Kakav je bio? Iznenađujući. Nadam se dobro. Da, naravno. Dobro. Da. Znači wow. Kada sad sebe pogledam u ogledalo, vidim osobu koja je stvarno puna samopouzdanja. Više vjerujem u sebe, ne skrivam se i znam da ja to sve što si zaželim, da to mogu i ostvariti. Izgledaš stvarno senzacionalno, doktori, zadovoljni smo, vidim po vašim licima. Nadmašili smo sami sebe. Bome jeste.
Tvoj, Aleksandra, primarni problem je u stvari bio nos. Da. Peter, what can you tell us about her nose? Much improved, natural, unoperated. Odlično. Odlično. She looked excellent, much better, new life. I'm really happy for her, good for her. Aleksandru smo stvarno promijenili na jedan prirodan način. Ona je od svih makeoveraca, mislim, najveći makeover. Napravili smo ih toliko nekakvih operacija, minimalno invazivnih stvari koje smo doslovno je promijenili njezin izgled na jedan prirodan način. Ona je uistinu druga osoba. Mislim, sretnija, zadovoljnija, puno bolje izgleda. Doktor Božo, linija je dovedena do savršenstva. Ja mislim da njena figura govori sama za sebe. I ja mislim, stvarno, evo, svi smo se nekako složili u jednom. Aleksandra, da li se isplatio cijeli ovaj put, trud, rad? Da, naravno, isplatilo se sve. Taj kraj koji sam stvarno očekivala da bude stvarno ono wow i jednostavno to sam i dobila. Očekivanja su se ispunila. Aleksandra, okrenuli smo novu stranicu u tvom životu. Nadam se da smo pomogli jako. I da će od danas pa nadalje, da ćeš kroz cijeli svoj život ići s ovakvim lijepim osmijehom, sretna i vesela. Mi tu srca to želimo. Hvala. Mislim da smo svi zaslužili jednu zdravicu. Jesmo. Naravno. Sretno i uživaj u svom životu. Sretno. Hvala najljepše. Ja joj želim sve najbolje u životu. Pričajući s njom, ona je dobila samopouzdanju. Čujem da je dobila i novi posao. Tako da mislim da je svjetla budućnost ispred nje. Okrećem novu stranicu u životu sa djecom i poslom. Znači, sve ostalo, ako dođe, ako ne, ja sam sretna i vesela i ovako. Ono što je bilo kljukasta vještica, sada je postalo prošlost. Znači, ne treba se nikada nikome rugati, jer nitko ne zna što nosi sutra. Taj dio sam zaboravila i to je stvarno ostalo u velikoj prošlosti. Mogu reći da su se moji snovi ostvarili.